England lal fapa Prince William le Prince Harry te an training chuan hamun san heart an tia hian ka fapa riu ben hi athok meka an hnathawhna mun te karan fangkwal dona asai dona wangin part 1 part 2 part 3 pon karan da mai the ni chu wang chuan a bul tanga to thlen min lo thlir sak don nia London Waterloo atangin training ka kaldona elaya hian ka train kalna tur hi ka han en kuala departure arrival tekha alo injiak der tur mai mi puipon lo tama te chuan Waterloo atang hian dar kar khat kal tur ania teng chuan ka train local vele khan ka kalanga helai station atang hian ka chhuakanga te chuan Guildford ka chukanga Guildford atang khan ka train kha ka thlak don ani te chuan train ka chuang to a Guildford ka thlen nu hian train kha platform 8 ka thlak ta a chutia platform 8 kan thlak to nu chuan Blackwater an tia chumi hmuna chuang ka chuka shanhat vathlen ma chia khan ta chuan ka fapa in min lo lam dona rei lo te chungin hnathawhna mun kha min kal pui dona min fan pui dona ni chuan dar kar khan nu chuan Blackwater chu ka thlengta Blackwater pond ka chhuah chuan ka fapa chuan amotorin min lo nga ka te chuan ka fapa chuan anom na mun chu amotorin min khal pual pui dona min fan pui dona ni officer how training na mun chu kan lut ta ni mun pon wam ni hi lai ta ka trangin ani hi an pare chhuahna pass off na get pitch edge cricket lang dong phema jang changwa ro nang po khalo lang la hello form chu i eng lo pui ni kha amoy ka proi ruya turu ni moy rui tru hi eng lo ho the main officer so ron train chuana it's a junior chang chang ta hian ta tam kar song kali ta nom ta 1819 atong 1901 new college thar khan din ta ta han senior intermediate le senior term ha he tan suan kai chin chuan tu na hian junior ho tan junior chuan helai hiang tin mo i nunga i office sai thona mo kanom na lai hi Royal Academy Military Academy Center city helai ta hi officer British Army officer maia.Ka ram Commonwealth sang atangin officer training ten ron country na tuna te po Middle East atang te pon tam takan oma chuan helai muna hian kan ram shoi tu te helaya kan royal family ta an tu le fa te big takin British Lal Prince Harry le Prince William te unau po ta train show vek an nia ta tanga to vek an nia royal family hian in atlang Royal Navy te RAF atang te hian an hierarchy hitin an tran an lu tran china Prince Harry hi ma saber army atang an lu tho chan an hi vai na ka lu sa china chu te po chu painting akina kan en helai hian in khatnu training nu ta hian an pass off trainer guest of honor te hi royal family trangten on kal trainer chung te po chu akina kan now ten pass off le huna chung en thei ve na chance kan nei ve turanga le ven hi ni som pali zu ni som pali nia ka fapa na to na mun te kan ui ve do ne ka ti ai ven nia ka pakal pheya training ka pheya ri nai na nuam khop maya trainer han kal to ka chana ni helai station ka pick up a chuan hei tu na hiang kan nga statue kan muanga Victoria 1901 ania Victoria ka aliman lo da chuan helai hi san heart ani nang in officers training chuana mun ani a helai tang hen an han tran ta chu mi jinga chuan ru ban hi officer to ka khan alo tel ve ni ti kha kan saidua office te kan han to nge
ko ta park lui moi tak mai lo ma dil moi tak mai lo ta sa lo ti Varak. Không nghe varak khâu om zo vek ni. So lai island à so an pay vek an yang à. Lotus. lo ta sin 80 sin Still no. ya paing lo pa an kelchin o sa ba hi ai ka de zong in an tu An zoom ang eh. Ang tam về. Tam nó tụi cái abala ang zo tui hi. ya tingal lo jok ro Atrop ang daw ina lang. island is so lady Diana phum na min ki hrechhuak Yeah. ani ka sharing hamami ka Oh, sharing ham. Hang. Call zele he. oh hei helai hi ichina ron tila nang khan dilania dil chunga lotus par moi tak tak mai alo oma Indian national flower kan tia lotus kha ta tiang chu helai muna po an lo war le mai ti kha kan soi lo kan ni ke hen na khop mai hei tu na hian so ta amuna soran kan kal to do na ani hi la hian motor khala chuan li heng lai so nuam mai ela ma son cricket ground ya anh đi lệ em lâu hậu training hậu khuyên em bảo đi về Ti chu à so. em chú So kan nom ho vek. em chú An chu à vek. Chon chu face chu ang daw ka sot laman om pok ta. Isit daw. Aron rering na. son Ding lang ang Chan ben training nuwa. eta ya Suan pe na ni ta mo. cũng chân về training mới được mi Chan be. chân tay nên son Ai suan pe le. Eta I chon academic lam an share na sa ta. Or studies that they do. lại hi army MC kan tiang chi ka MS the army medical corps ho ani tamani pala dro moi sia tuna kan fan lai kan kal hi army medical service tantia India rama chan army medical corps the kan ti thina kham mi mun kha ani a hei te po hi aro pui khop mai medical line ani se army hi an changkang em a tin army chunga hian pastor kan ti ang chi kha anom boka pastor te po hi officer rank pek vek an ni ti kha kan soi do mi tam takin kan thelo mai theya pastor te po hi officer rank lo chuan anom ngai lo tuna hian ru bena hnathawhna chung chu kan lut to do na kan han fang kwal ngai lo thir zel don nia officer pan chon to te pon an ron tlo ve zeu zeu dang chu ani hi ngaro hei moil tuk battle of Waterloo an painting de va tau don ve tu paint tak nyang mo pachier te Painted by Sir William Allen. at June ni so period 1815 na tayo. at tau mai meng chu o to pan thiam hei battle of Waterloo ania Sir William Allen printed by Sir William Allen natia
He painting pakhat po hi antinan mani akan painting te takte Spain rama an mu chhuahna isua pilatama a aludona anjia kha abowa rei tak an zo lova ase tun nu an han muwa amanjat kha 30 million rapla 30 million pound chawan chan painting lu chia hi mizorama hang kan la thak lova tuna chu kan thetan to alo mong ti ei moi te an thiam em maya king ding te ki an painting ki ajinuin alu aro kui ani helai hi ipu sang kan sakwa somli le kali somli panga Singapore jela an tan khumania annika AMC kan tia army medical corps anita Singapore re tak ananta mase daminan lo chuaka India sarkar khan British Lal sarkar ni to lovin kan sarkari India ramatan min pero ke maning kan en kolang India an lata khania mase India kan lo sul ko pa pension te kan lo pelo mo kan hai chok ta ni ka RMS is true hall of study and painting te an thiam na to ka and painting to po hen fu a painful ani to ang pinaran so to thiam ta kan ito ni campaign the horse card through ancient Queen Victoria reviewing the imperial Windsor Diamond Jubilee 1897 Diamond Jubilee, yeah. Review the imperial Imperial, no. we takani anan chukong lai do nyo mo bon officer so na kina anan chunga tian name plate de ran da fek ma anan chunga chuan ran stay dinner day and 18 don tani no ko mai dia ko mo ro puya kanan kal ke hi kalom zet ani hi dia khovel kan dia khovel dia lama England rama officers training chuan a munia me exam eta hianin riubena ama kha lut belo ma se at ko ka an le ko he ro mi ga ti to ni ti lai te kha ka soi long tel du a tiam zo jing a chuanin ala thok ma se berani ringa to bang chuan heng ti ro mi ga ti shan ha ta hian ama nge hi lut tur ka lo hi sa pania ma se ani lo zo hi ne kal ria nge mani ko vel kal pu mi ka tiam la be apu bo bi te brigadier an nia helai mana training chok vek ani ti kha kan sei le tu kani tuna kanam na room hi chapel lui berania upato em kilaya hnunga kan mu glass painting ki original piece chhun ani to ba ki chu an thil bel thatte le abang an toy mam nu te ni to chuan hei hetlaya kan hmuang hian khilai mi khi Major General tunge ming ko ka chiang le to lo India rama an ron rel laya thil thleng vek an lak thak khai ta ni chu hei amun hi India sipai na an lo serve na mun a memorial room ata na anon pe kan ta hei ta po France ate po Indian te kha an tel ve veka dia sipai te chuan ta te hi khu thì con khu là khu là chỉ là kan en nak khu ta Victoria Memorial khu lang tharui mai mun
Ô chú hay chú a memorial mun tóc Indian Army Memorial Chapel. Afghanistan de khove la ni ka achan chu ramni ka seng lo rel tu ni ban commonwealth ta ita a commonwealth ni nang zel khan ron ta ti na ni mo man ti kha e north africa na te po ai Burma is like Burma in my no ni Oh Syria lo ai Burma ni an ni Burma ho ai lo ba asylum te pon ron ti pha na chan ni asylum an di lo General Sir Alan helai mu hian training lai tu ma kal thiang lo top ta mo e khoya ma hem veina kan veina sim sim a han kan la pian phal lo na fe kan ik out of bound ve kan nia an train chua ma train an ni ma chu an lu thiang lo Gorkha ki Queen Victoria i ti kha an thil von khi Queen Victoria ta han ta mo min kha kan soi mei do na kan thai hil thut chu an kuang chunga te po an zal thin ang kha ama position ziak lang lo ziak lang lo lo ni khi lo ziak lang lo ni khi puzulien khan a hil tuk kan nom na lai hi kan royal family te kan lal nu te lal pa te Prince Harry William te Laura na mun lai mun vek hin main entrance tak ni officer training lai het lai muna hianin an pass off le an commission ma chu lai step ki ra thiang lo topa dan an nei ve a chan lal chung ko thalak na hei tu na hai ding me kan ya chan no be shim thatop room hi changan soi ta Indian Army Memorial Room an ti na chan hi sangkha zakwa somli pasari independence an puan an ma ni independence tu khan helai room hi shit reng na Indian Army te den chan ani chu thil pakhat ka soi du chu sangka zakwa somli le pali somli panga somli paruk alo ni chawa Singapore zela ka pa te kha Army Medical Corps, Army Medical Service, British Army hnuaia, British hnuaia khan antranga vandoi thak takin Singapore prison, Singapore zela te khan antang ta mizo tam tak antanga khata Singapore atanga anlo tan chua to hnu khan sumle pai engma pension po India sarkar khan lo pelawa India sarkar khan British ho ne na tang khan keinin kan enkol thung tong kan kuta daro an tia wangin anda ania nima sela engma sumle pai pek nei lovin anlo oma thingklanga te
lo nein chung kwa an choma an thei em ani khati zong song lai mi kha British Army officer Brigadier RJ Badley pubobi akatia chumi chuan kapa chanchin minzo taka shil khan min hai chhuah puidan aron zong ta ka u David chuang kimanen sainika te kalten le India heta Delhi te kan kala tiang chuan nasa takin kan beya tiang chuan khata Singapore zela tang mizo sipai atang tang reng lo thi to po kha kan hai chuaka annu puiten la dam chuan ti in annu puitena uido tena an paisalak lu thei dan tur kha kan ngai to puita tin kanu ngai po in kapa thi nuwa tiang chuan kan hai chuaka te chuan va in thangin kanu hian tlem ma se ala dong ve kha aro pui ve shim shima tin khat mi laya kapanatan pui te ho kha an ma ni thi to ma chen nu puiten la dam kha chuan sum kha an la dong le vekani ti lai te kha kan soitel du boka amai ro chu Indian Army ho hnuaia India ho khan khami kan son dul kha an ti thalo khop maya an kan hai chhuah ni atang khan a khale tengin min pe tan chawa ama zong kum tam tak kha cheng khat po min pe lo ni ti lai kha kan soi lang du a.Rilru chuan na ve du khop mai tin ka pa kha adam lain khang kha lo hrein lo hai chhuah pui manila avalom don em ti hi ka.Rilru a om thina chu tu na helaya British Army officers ho training na huna Indian ho lo ro pui zia khatiang kan mu khan Indian history khan na satakin helai mun an lo tara chulaya chuan kapa chanchin hi soi lo theinin ka selo kan soi lang zok ani tin ke ngei hi kapa footstep fa som anaya kapa hian unau som kan pianga chumi jinga chuan ke hian artillery sipaya ka zom ta a tiang chuan kumsari nuwa ka chhuah sana tian hun local zela ka fapa hi tuna hian British Army a an tang le a chuan ka u John Joliana fapa lalro lu chara puya kan ti hi ani po hi British Army a atang le taboka chutiang chuan kapa thi sen kha adai lawani afa te atu ten kan la chhun zom zelani ti lai kha kan soi lang du a arem chang ema kan tar lang ani kan video ran da te in lo lut kan be se ya en lo mu du kan be se wangin kan han tilang ani hei tu na kan om na mun teng te hi history ro pui tak mai India le English British khami Commonwealth kanin lai chin na ro pui zia thu te kha a thuk tak zetani ti lai kha kan han kal hian alo chianga chu wang chuan Indian hemi Commonwealth kan ni British ramni ka seng lo ro rel tu op na hnuaia India kan lo ni ve wangin va inni khengin kan nau te kan fa te British Army a an tang theini ti kha kan soi lang du boka chu wang chuan mizo te ta hian chan sa oma helai British thau hi iso kang u athe piang in ron sok ro u ti lai kha ka som du na ponia kan thalai te le khathiam tak mizorama na tho tu nei lo te mu lo te pon omani chung te chuan helaya British Army a lo lut sela sum le pai an kho langa an du chuan kum nuwa po mizoram an let le theya tiang khan sum don na emo thil dang na thok du an ni pon tiang khan an thil tum kha an score le theni amar chu helai huna kalzela pension thak kenga an tang du citizen an ni du pon kha po kha an ma ni thu ani chuan India passport holder ni chung hian helai rama hian Commonwealth kan nia wangin an army kha kan join theni ti kha fia takin he ka video kal tlang hian kan soya lo thelo tam tak kan om karing thina mi tam tak chuan nam phat san ram phat san te kan lo ti thin khatiang zong khan I chut lawang u British hnuaia kan ni a Commonwealth tun khan hian kan la ni hi kan van nei na zo kan ni ti kha kan riat apoi mo tak zat zan ni thalai tam tak ten mol tak a tak in an ron soi thina nam phat san in ni eten ti thina khatiang zong khan ti chi ani lawa mi in ama khwa asuyanga ya
a future a in angaia chung teng chu kan hriat apoi moni ole tunami kan mu lai hi ka fapa in army officers te lecture apek changa adim na munani a hei kan din sak zoi ni hi chutiang chuan helaya hian instructor ten an han tang ve te hi kan fa te aro pui em ani ti lai kha kan sei du ani British tana kan serve kha helaya thil tam tak kan in zir chhuak anga kan ram tan nakina thil poimo mi poimo an lani the ni kan tu le fa te hi ti kha I thei ngil lawang u chowang chuan ram ro pui zo ka tang hian thil chang kang le thil thatak tak kha kan ram tan kan fe chhuak pui the kan in zir chhuak the ni ti kha kan hriat apoimo ani kamini kan ta mo an ti thare me le me je ki tro thlak pa ngai mi la pa pa ina an ba en lai takia an bu hi mo philip se kan lai tien tos kan nei na nia ta mo atta dai na to kho jong jong staff tien dar so ma hen ta hen tru kho ma thingpui coffee ta kan ina mo kan ti da ka chan ve chung hun min pe kan ti na ru ma ni a pol ni deuh tho si hen a moi tho tron bang ta hi pol dal me chuan lai tu vela kan thlir chho hian a main entrance kha kut lai ko pillar om na han ni le ta me ta nal tap chung ko hei apu khania anton an pania an pa faina an unawina apu an vaing lo zia himo an lom zia an lim le tuk mel hi amu nom top an nal chiang le tuka queen la hian lo an nui var me dim an lim mel le tuk top ani hei te an study hall tam an tiang chen study hall an nei an nuam khop an study hall po cham kang thang ko ti khon parade ground han ni le me mo khon kan office kan thona venia ke ma indian september thla tangin helai mula hian ka ran dona moi te office te poi tai te frame te ka danga kina chuan aruak lu tu ka anni pahni lom ni chu eng vak ma hi han chei vel hin pe lowa than thok top ron kal top ang chi khan nia office te za oma officer ke de thon ron lu na turania ni tian ron lu chu renga front facing kan ni wangin zom de lo siam te tha ka tia chung vel chu kan 6 vel don ni ma september lama chu wen tur chu no mi ti mo ha tham ma lom tro kan la nia dik che lom lu tuk ron kala khot se tur ruwa sur tura soi nia vai ni jinga po sura ma se I ron thlen ma chonu chon tir lam khan ron eng ta tua me ni ron chu kan nuam top kan van nei lu tuk India ne na in relate ole khati zong kha shan hard officer so training na mun ka fa pai na en kol lai min tur pui thei ang te karon da thei chu alo ni ta a mun anuama tin kapa history te clemazong soina chance te karon neya kalom maya tin India commonwealth kan omawanga kan thalai te na chance in nei dan te karon soi ngala mitam taktan chon lok thak tura po ka ngaya tin ka video da te min lo hlut sak thina wangin kalom min lo thlir sak thin tu te le min lo comment sak thin tu te in zawai chung alom tu ka soya min la subscribe lo in ti ka sia amai ro chu subscribe button kha lo met ula bell te po kha thei chon in lo metanga te chuan video thar kada khan in lo muzel donan in forward ngai lovin chuan next video hian
ka fapa le ka fanu an nu pa an chen na in te ka ron da langanga in lo en le vek don yen zawai chunga lom thu ka se ye lalpan mal som cheu ro se